Na putu do mora na ulasku u Slunj, hotel Mirjana i Rastoke, prepoznatljiv i trenutno najbolje ocijenjeni hotel s 4 zvjezdice u Karlovačkoj županiji i njenoj okolici. Ima ukupno 58 soba i 4 hotelska apartmana. Prije gotovo 25 godina potpuno drugačija slika. Na mjestu trenutnog malog bara je bila autorediona. Darko i Mirjana Flanjak vidjeli su priliku, vratili se iz Austrije i pokrenuli obiteljski posao. Već su započeli na to mjesto sa malim restoranom, gostionicom. Ubrzo iznad gostionice uređuju 5 soba za goste. I tako je počelo. S prvim kilometrima autoceste prema Dalmaciji pada promet starom cestom D1, dok drugi odustaju. Obitelj Flanjak kreće u novi, tada neobičan pothvat. Išli su u investiciju u izgradnje hotela. Prvo krilo hotela s 26 soba s 3 zvjezdice bio je početak transformacije u ono što je hotel danas. Onda se to običajno da samo nešto srušimo i napravimo nešto drugačije. Izgradnjom velike kongresne dvorane hotel postaje i centar brojnih poslovnih događanja. Viziju svojih roditelja o vodećem hotelu kontinentalne Hrvatske nastavljaju sinovi Domagoj i Filip, pa slijedi novo proširenje, još 40 soba i wellness i spa centar. Za proširenje ćemo biti definitivno najveći hotel, mislim čak da u oba dvije županije, u Ličko-senjsku i u Karlovačku.